Kajingdan kinonglum khajna bian na kalikits air kibawan bansalan sepo kajela kalakta sibon ya kinong kayis air bamdo bat kumta ka New Tribe Integrated Territorial Organization Hitu Riboy District ha kajingalam uba syanya nongrum kalalit banbu da dorkas how Deputy Commissioner Abhilash Baranwal ringkat kajingkentu ban khanglat ya kita gibriu. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang ba syanya nongrum ule thu watla kim semlai kendu yau Deputy Commissioner nomor dan hak office trai kam jong u henrei ya ka dorkas jing ujor la IT hakibre ki patrai hak office jong u bat kmi lenti bakan don ka jing simkhia ulong balada kam don ka jing simkhia na kalyang ka organization kan sahiar hi haki jaka bapenrung ya ki kalikets air ban toket dalade Shosho ulay thuru bayak nega khajna la lum da kinoilam jongga All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association AMPS and RA hakabaki jushem laipo hajar na kawai ka kalikets air kabaju tip kum kata ka buy entry bat kani kala wanra ya ka jingdo nong shikat day ya ki trajer la ki badai ki nong khayi nakalyang jungi layok perwan bu ya kene ka dorkas ka complain halor ka jinglum pisa bean jongka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Hakapidai ba kikalikit siar bawan spot jela Meghalaya. Hakabana kumpulkan mau yang bisa sin nakalyang jong kahitu di bawah distrik ni hak sinem meladap ni lawan banbu ikjing ujor pok jong nek office buron jong Deputy Commissioner Breu head jong district administration pok ga distrik ke jongi. Te wan akat tu nilaap nakalyang juga disikin nom family ai kemsim gano ke action kasai sien pat nakalyang juga yiwan mentak sini hang ni apa DC tak jing semua buan kendu yo DC yang dari DC umla bandon akan hang ni station apa jong office kan nakalyang juga ni siop wan bu petang ya ka komplain letter ke jongi apa office don brom jungi pat hak ni ka letter ke jongi ke komplain letter jungi nga thok ba ni dawa si sendan ba ya gitu ke bodon keti ya kaban rong pisa BI ane ki illegal extortion ngila banong ki bakum balapau ki media kilap thai ko bor hakapal ong hakapor lekmen jit pisa ki high level na ki kalikit siar ki bom ko kia kapen pau shai ba tang na kadao tang lada ki siu pisa ka mo dari ki siar ki balayak siar ki bapang kiyo be ban rung sok sa kejala kejongi te hato kalong em ka bak ka basingan ya ka bam bandi na kementa ki pai no chong kejela Meghalaya ni sutu ba Riboy District ke jingrung jong gisiar om detang siar wat kisniang ki masiru kumbangi menta ilong ki bom dayo ke jing Indonesia na kaliang jong ke di veterinary ke di doktor ke di expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lei ki ba kot ki bakya bagi bebet ya ke ban bam apo jong kejela ke ko kam tam lah ke ni ki por manta kane ke jingle jong ne All Meghalaya Poultry Supplier and Retail Association kalau wanra ke jing khamtam iki khun samla jong gedong gathan khamtam di pok gedong Riboy ke jongi kejela ni borok koi hak khamtam hakane kapot wanta ka ba hiran kayo akot kan kata sibon iki samla ki baniang laki jong ki chat da ka ba lai po hajar kini ki association ki sim sikali kamot sakat nopat kidang yo nong seka eipat ka profit ka bagi kun samla jong ki persyang baniang halaki jong ki kejat na kementa ka kamai ka kaji te kumta si sundan na kalyang jongi dawa na sorka lengba jong u DC don borom jongi baka district administration kadiban pensange si sundan itu ki breu ki ba jumlian ya ban krong pisa bean hapo sorok na ki kalikes yar bat lada kane ka kam sange hi khot ni wer ni pha ka kubor sa baro ki khun jong kabri hunya trap udah ni kijing klik na kementak future jong kayo kakot jong kejelah barok kawai ba lada ka district administration mag sarkar kimsim lag senjam ya ban pendu pendam ya kita gibri ba krong pisa bian kahito kan har samadan na kementa banyele persya ki bat ngimpen pendapat di koi gelat lada kan kam sesok kijing kan lengba dau kolam ngimpen benar koi kubor jing yakhi na kementa pendu pendam ya kam ngilak ong ki kam lum pisa bian andi ki kam tu kam them jong kan association ka ba kam yele de ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association hapo jong kabri nya tep ni maham jure pi lada phim sange kene kam kahito hi kalolong balak re baniar samadan na benta kita ba jong kita ni Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.